Sinlaging salaking syudad San Fernando, Pampanga inyang mumuna ng Aldoning Disyembre, pauli na ng Inter-School Lantern Parade Competition. Mitmuyang tulaing Hero Sol hanggang Capital Town, pauli ring makukule at mga lagong parol. Gewaro reni ring estudyante iba't kayang 43 eskwela king syudad, kilub na ning 3 bulan. At inyang 3 kategorya ing Lantern Parade Competition, elementary, high school, ampong college. Guided la ring anak ka rin kaya katamong teachers, especially gagamit lang tools din. So itang kailangan maging maingat la rin anak, tiro na rin kaya katamong teachers ta. Ang po pa itang magdagdag lang konsepto. Siyempre kailangan pa, especially kitang elementary, kailangan talaga ing guidance na rin kaya katamong teachers. Batuing Fernandino, aslag ning pag-asa. Iniing meging tema na ning pamikatagon ngening banwa. At agpangkang Leonardo Zapanta ing Schools Division Superintendent at manalakaran mo namang pamuntok na ning Inter-School Lantern Parade Competition Committee para king Giant Lantern Festival 2023, pepakit na ning kompetisyon na agyurang tala kading anak kay bat ning pangasakab, pauli ring mialiwang sangkan. Uling balutang may down la rin kaya katamong estudyante, para kala learning gaps because of the pandemic. Pepal to mi kaya karem parolda na ating pampag-asa at ila mismo din kaya katamong estudyante makagawa lang paralan. Higit pa king auli ing premyo, nasa na ning pamikatago na aso ng impamisan meton na rin kaya nakan. Makanyan mo naman, ing apa sa karela ing kultura at tradisyonal ng syudad San Fernando. Mumuna itang bonding, itang cooperation, itang industry. Balo yun naman na sasabihan tamo ing San Fernando, yung Christmas capital of the Philippines. So metong yung patutuin na indeed ing San Fernando, yung Christmas capital na ng Philippines. Masaya naman ding estudyante ang mekidwang king Inter-School Lantern Parade Competition. Bilang estudyante po ni City College, masanting niya pong programa ini para kaya kami. Kasi ega ng eskwela, didinanda pong chance na ipakit itang karelang agyong gawan para kareng parol na pag maragulta mo every December ning taon. Masantik mo pero yun nagkikaya kami! May nyambut naman ding Sindalan Elementary School king elementary level, Kalulot Integrated School king high school level, at St. Nicholas College of Business and Technology Incorporated para king college category. Ako, Ingke Koing Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.